byashoboka ko ari ubwa mbere ubyumvise cyangwa se wajyaga ubyumva ariko utazi ko umujyi wa Huye wigeze kumara imyaka hafi 40 witwa Astrida. Nyamara mu by'ukuri izina Astrida ridafite na hamwe rihuriye n'u Rwanda ndetse n'umuco warwo. Bahaye ikaze muri iki kiganiro rero, ikiganiro kigufi tujye kurebera hamwe amateka y'izina Astrida ryahawe umujyi wa Huye. Turamenya impamvu iryo zina ryahawe uwo mujyi, tumenye igihe ryawuherewe ndetse tumenye n'ibindi bikubiye kuri iryo zina. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro, mugiye kubana nanjye Noh Kadafi, aho iki kiganiro mugikurikira kuri Noh Kadafi Official. Abashya mwibuke kugenda mukoze subscribe, mufungure n'inzogera kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro nk'ibi. Namwe musanzwe ndabashimira, mwibuke gukanda like, musige comment hasi, mumbwire uko mwakiriye iki kiganiro. Bahaye ikaze rero ntimucikwe n'iki kiganiro. Izina Astrida ni izina abahanga mu mateka bavuga ko ryakomowe ku mwamikazi Astrid, wari umugore w'umwami Leopold wa gatatu w'Ububirigi. Astrid wakomokaga muri Suwede yashakanye na Leopold ataraba umwami w'Ububirigi mu mwaka w'1926. U Rwanda rwo rwari rumaze imyaka 10 rukolonizwa n'Ububirigi nyuma yo kuherukana Abadage bitewe n'uko bari batsinzwe intambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'imyaka 2 gusa Astrid na Leopold bashakanye, nibwo Butare yari icyicaro gikuru cy'ubukoloni bw'Ububirigi. Rero ni nabwo yiswa Astrida mu rwego rwo guha icyubahiro umwamikazi wabo. Astrid we yaje no kugwa mu mpanuka ikomeye cyane yabaye mu mwaka w'1935. Mbere yuko izina Astrid ribi ryitwa iry'umuntu, ubusanzwe Astrid ni izina rikomoka mu bihugu bya Scandinavia, mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi. Risobanura ikintu cyiza muri kamere. Cyakora hari izindi nyandiko nyinshi zivuga ko ryaba risobanura imbaraga z'Imana. Butare rero yiswa Astrida isanzwe ari umujyi ariko udahambaye cyane. Hari inyandiko zimwe zigaragaza ko ari umujyi washinzwe n'Abadage. Birumvikana ko bo batayise Astrida. Babikora ngo yubakwe byari uko Butare yari hafi ya Nyanza, umurwa mukuru w'ibwami. Bivuze ko byari byoroheye abakoloni gukurikiranira hafi ibikorwa by'umwami. Uyu mujyi ubusanzwe watangiriye mu Irango, ahari hari inyubako yakusanyirizwagamo abaturage bagombaga kwikorera imizigo bayivana muri Tanzania ahitwa Tabora. Butare imaze guhindurwa Astrida, Ababiligi batangiye kuyubaka neza, bashyiramo inyubako zigezweho. Icyo gihe hatangiye kubakwa inzu zigezweho zabaga zigenewe abazungu. Igice cyerekeye ingoma niho habaga hatuye abaturage basanzwe b'Abanyarwanda, naho Abarabu bagombaga gutura Imamba. Guhera mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1962, umujyi watangiye kubakwamo imihanda ya kaburimbo, hagezwa amazi n'umuriro, ndetse hubatswemo n'ikigo cy'ubushakashatsi. Astrida kandi yubatswemo ibitaro, laboratoire y'amatungo n'amashuri atandukanye. Ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge mu mwaka w'1962, inzego z'imitegekere y'igihugu zarahinduwe. Uduce tw'igihugu duhabwa amazina mashya, birangirana na Astrida ijyanye n'ubukoloni.
Butare yongeye kwitwa Butare ariko itakaza ububasha bwo kwitwa umurwa mukuru kuko wahise wimurirwa i Kigali. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? Mu mwaka w'1963 Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yarashinzwe ariko ishyirwa i Butare, bifasha mu gukomeza gutera imbere k'uwo mujyi. Kaminuza yageze i Butare ihasanga andi mashuri yisumbuye akomeye nka Groupe Scolaire Officiel de Butare, Petit Seminaire de Butare, École Sociale de Karubanda n'andi, ku buryo byatumye Butare ifatwa nk'igicumbi cy'uburezi kugeza na n'ubu. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Ibarura rusange ryakozwe n'Ababiligi rigasohoka mu mwaka w'1949 ryagaragaje ko Astrida yari ituwe n'abaturage bagera ku bihumbi 305 n'abantu 860. Butare yakomeje kuba umujyi wa kabiri kuri Kigali nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugeza mu mwaka w'2006 ubwo hakorwaga amavugurura y'inzego z'imitegekere y'igihugu, ubwo uwo mujyi ugashyirwa mu karere ka Huye n'izina ryawo rikitirirwa ako karere. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the Mu mwaka w'2012 umujyi wa Huye wari utuwe n'abaturage 54,500, ariko biteganyijwe ko mu mwaka w'2050 uzaba utuwe n'abagera ku bihumbi 640. got sunshine. I gotta let you know. I got sunshine. I got sunshine. Iyi Huye ni umujyi ukomeje gutera imbere nubwo wabaye nk'usubira inyuma guhera mu mwaka w'2013 ubwo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yahindukaga Kaminuza y'u Rwanda, icyicaro cyayo kigashyirwa i Kigali ndetse n'abanyeshuri bari bayigize bagakwirakwizwa mu mashami yayo atandukanye. Byatumye bamwe mu bari bahafite ibikorwa by'ubucuruzi babura abakiriya, ababishoboye bakimukira ahandi, naho abandi bahindura ibyo bakoraga kugira ngo bakomeze kubaho. Kuri ubu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda i Huye ryongerewe abanyeshuri nyuma yo kugaragaza ko ari ikibazo, ndetse bimwe mu bikorwa byari byarahagaze byongeye gusubukurwa. Ndabashimiye rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kibumbatiye amateka y'umujyi wa Butare, ukuntu wiswe Astrida n'ukuntu waje guhinduka Huye kugeza magingo aya. Ndabashimiye rero mwese, mwibuke mukore subscribe, mutange comment, mukore like, musharinge n'iki kiganiro ku bantu bifuza kumenya amateka y'umujyi wacu wa Butare. Ndabashimiye, dusubire no mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine.